Hello rupenang sakani kunum saksua simple til formula channel onar rupenang dalni tarik te an 6 3 month 2026 mo te dalna ba angan asmana angni formula ni ko rabenga dalde nasmana angni second onatanio haida nasmana garu history khaljana ba dongamo liba jemangan khasihis aro asamo khalenga warangde khalna gata managen jemangan nasmang Karo histo dong barang de banong ani gaman khalna gata manjo mo jibong bong ana simana video ko thariya taha first kapa on na simana thariya chok aro dao second ba ko na simana baru bajirango upload khatken mo jemangan khalnaska khalna gata managen de dalni isabrang ko natnaskang mijalni result ko banggijani platna mo mijalo de first to bahta khala 64 khala mo 64 khala second ode beta khala na 14 khala mo 14 khala Dao de jemangan dalni bako house aro ending ko ranaska rana gata mangen aro number ko ranaska nasima rana gata mangen mijalo de nasima nga house ko beta ko nana house ko anga nasima na 6 ko namo second ode aro 1 ko na ending ode beta konjok 5 ko na kon 6 ko namo ya one ending din asmana second na main success ongkuinga jemangan asmang second ko house ending ra anga asmana first to de 14 ko target khachim second usari ba jokmo jibongbo anga asmana first ton jumang ko ba aganata jemangan jumang ko ra naska ragbadi maning na ba dongamo mijalo na main na kanata mijalni bakko dalde anga asmana angni isapni gita house ending onin onat chengnamo dalni house ko onat ken anga nasima rana gita managen mo de gitalba mandirang ni video ko namna ken chimongode angni channel ko ba subscribe kai donat pachina sakantikon molmolamo de dalni isapo anga nasima na house to ni aba chingo onat ken dalni house de dalni house te anga nasmana 6 kon manane 6 kon mana 6 aro 0 mo ending ode beta ko manana ending ode beta ko mana 8 5 ya ko nasmara ini nagata managen jemangan second on nasmang angni formula ko khalronga khalna gata mangen skangba nasima uniko house ending uniko thari khalode mungchigini guti ongkhatken mo skangba nasimang 0660 85 58 0880 65 56 68 86 05 50 mo nasima uniko khaleni nagta mangen mungchigini guti ongkhatken mo skangba nasima uniko thari khalnaskode thari khalaibo daude anga nasima pial number ko natna dalni pial number lo de 55 55 66 88 88 00 99 jemangan ya ko khalnaska khalini nagta managen perang uniko de nasimang khalnasko de ya 66 mang ya 88 ko khalini mo second o jemangan khalnaska khalini bo de daure anga nasimana direct number ko natnamo dalni direct number ode jemangan direct number khalnaska mungsa hostoni ko select kai rabinga 82 84 86 80 81 ya khora ini nata mangen perang unikodi 86 khora ini bo ya 82 khora ini bo jemangara naska ra ini nagta managen de taude anga nasmana phangnan nonrong baingata hit number ko ba bon khamio natken mo dalni hit number o jemangan hit number ko khanaska
kalna gata mangen dalni hit number lode 5 house to ni ko select khai ra benga 53 51 52 59 57 yakon asmara ini nagta managen mo Repenang unique kode je mangan rana skachem na simara na kode ya 59 ko ra ini bo ya 53 ko ra ini bo mo je mangan rana ska rana gata managen de phangna na simana hit number direct number ko na ronga je mangan rana ska rai bujok mo de dalni video de rangsa ni sibasakan tikon matela